Ikaze nanone mu biganiro byacu hano kuri Burundi News TV, reka twizere ko umeze neza aho uherereye hose hirya no hino ku isi. Tugiye kurebera hamwe ibiriko biravugwa cane cane hano mu karere k'ibiyaga bigari, aho tugiye kugaruka ku makuru ariko aravugwa cane cane muri aka kanya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nyuma yuko hari imirwano yaje kugenda iraba uyu munsi wo kuwa kabiri itariki 6 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2024. Akaba ari imirwano kugeza amagingo aya ngaya bivugwa yuko iyo bayaguyemo abarundi bashika kuri 26, ikagwamo n'abandi bazarendo bari bafatanyije n'abandi bo muri FDLR nk'uko biriko biravugwa, ndetse abategetsi bo mu Burundi harimo n'abagenerali bakomeye cyane, harimo na Generali Prime Niyongabo n'abandi bagiye batandukanye bayoboye umugambwe uri ku butegetsi nka Reverien Ndikuriyo n'abandi bagiye batandukanye, bakaba baje kugenda bagira icyo bavuga ndetse bagira n'icyo basaba Evaristo Ndayishimiye usanzwe arongoye igihugu cy'u Burundi, ndetse bamubwira yuko niba adashoboye gukura abasirikare bari ngaha muri iki gihugu giharanira intwaro rusange ya Kongo, ashobora nawe kuba yova ku butegetsi ngaho kugira ngo akomeze kumarira kwicumu abana b'abarundi. Kugeza ubu ngubu rero ni urugamba rukomeye cyane, ariko kandi ndaza no kugaruka ku makuru ariko aravugwa yuko Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yongeye kugaragara mu ruhame nyuma yuko yari amaze iminsi arwaye, ndetse n'ibiro byiwe byo byaratangaje yuko uyu mugabo yari yaragiye kwivuriza i Bruxelles mu gihugu cy'Ububirigi, aho yari amaze iminsi arwaye indwara y'umutima. Hari byinshi biriko biravugwa cane cane rero ngaha mu gihugu cy'u Burundi bigendanye n'iduga ry'ibiciro bigiye bitandukanye, cyane cyane ku bigendanye n'ibicuruzwa by'amakara ndetse n'ibindi bicanwa. Ibi byose bikaba biriko biriyongera ku bindi bibazo bigiye bitandukanye bimaze igihe biravugwa cane cane ngaha muri iki gihugu cy'u Burundi. Ndaza no kugaruka kuri byinshi biriko biravugwa hirya no hino mu isi, aho kugeza amagingo aya ngaya by'umwihariko ibihugu bigiye bitandukanye byamaze kugenda bishimangira yuko imyigaragambyo irimo iragaragara hirya no hino mu isi ifite ikindi kintu ihatse, nyuma yuko ibihugu nka Uganda, Kenya bimaze iminsi biberamo imyigaragambyo, za Nigeria imyigaragambyo, za Bangladesh imyigaragambyo, ndetse abatuye muri Kongo ho imyigaragambyo barasa n'abantu bamaze kuba bayimenyera, ariko kandi n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye bikaba bikomeje kugenda bitegurirwamo imyiyerekano ikomeye cyane, aho ngaha mu gihugu cy'u Burundi nabo bavuga yuko nibakomeza kuremererwa n'ubuzima barimo nyine bashobora kuzatangura kwigaragambya, ndetse by'umwihariko bakazakora n'andi mabi menshi cyane mu gihe Evaristo Ndayishimiye ataco yo bakoze ku bibazo biriko byugarije abarundi. Ndetse iki gihugu kiri mu bihugu byano ku mugabane wa Afrika bikomeje kuba bigaragaramo ibibazo bigiye bitandukanye, cyane cyane ibibazo bigendanye n'ubuzima, ibibazo bigendanye n'umutekano, ndetse akiyongeraho ibibazo by'ubukene, ibura ry'akazi, ibura ry'ibikomoka kuri peteroli, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibi byose akaba ari bimwe mu bintu kandi bikomeje gusunikira ahabi ubu butegetsi bwa General Neva, ndetse akiyongeraho bamwe mu banyapolitiki bagiye batandukanye biganjemo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'uyu mugabo, bakomeje kugenda bafungwa, abandi banyuruzwa, abandi bicwa. Ibi byose akaba ari ibibazo bikomeye cyane bikomeje kugenda bituma uyu mugabo nawe ubwe arara adasinziriye nk'uko biriko biravugwa. Ikaze rero mu makuru n'ibiganiro byacu, ndagushuje kandi nkwifurije ibihe byiza cyane unkurikira uri ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye, haba mu gisagara cya Bujumbura, mu ntara ya Gitega, bari za Bubanza, za Kayanza, ndetse n'andi yagiye atandukanye. Mwese reka twizere ko mumeze neza cyane, abadukurikira muri ngaha mu bihugu bya hano ku mugabane wa Afurika bituranye bya hano birimo nk'u Rwanda, Kongo, Uganda ndetse n'ahandi. Mwese tubahaye ikaze mu biganiro byacu. Abadukurikira kandi muherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose turabahaye ikaze. Reka nkwibutse gukora sabone kugira ngo ubashe kuzajya uraronka ibiganiro byacu mu buryo bworoshye cyane, ndetse unabisangize ku nshuti zawe kugira ngo ibintu bibe byarushaho kuba byagenda neza cyane. Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo usanzwe ari nyiricubahiro akaba arongoye igihugu ca Kongo
kugeza magingo aya ngaya nyuma ko yari amaze iminsi ari mu bitaro nk'uko byaje kugenda bitangazwa cyangwa se byaje kugenda bigaragara, byaje kugenda bitangazwa nabo ku ruhande rwiwe ko yari amaze iminsi ari ku mugabane w'Uburaya i Bruxelles mu gihugu cy'Ububirigi mu bitaro bikomeye cyane, aho amafoto yagaragaza yuko uyu mugabo yaramerewe nabi cyane. Ubu noneho yongeye kugaragara mu ruhame mu gihe urugamba rukomeye cyane, ndetse abasirikare biwe n'abandi yabashije kuba yozana bakomeje kugenda bakubitwa ndetse banahura n'akaga gakomeye cyane. Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo rero yongeye kugaragara mu ruhame nyuma y'iminsi yaramaze arwaye. Ni bikubiye mu byatangajwe n'umuvugizi wa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ariwe Tina Salama akoresheje urubuga rwa X. Yatangaje yuko Tshisekedi yakoresheje inama muri ambasade ya Congo i Bruxelles mu gihugu cy'Ububirigi. Tina Salama yagize ati kuri wa kabiri tariki 6 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2024 Perezida wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo i Bruxelles mu gihugu cy'Ububirigi yakoresheje inama muri ambasade ya Congo muri ico gihugu. Umuvugizi wa Tshisekedi yanavuze yuko kandi Tshisekedi ameze neza ko ndetse ateganya gukoresha ikiganiro kuri Top Congo FM, anagaragaza ko icyo kiganiro ko kizakorwa mbere yuko azafata indege imusubiza mu gihugu ciwe cano ca Congo. Mu cyumweru giheze nibwo byamenyekanye yuko uyu mutegetsi Tshisekedi arwariye mu Bubiligi kandi yuko yari arembye cyane, aho byagiye bivugwa yuko yari arembejwe n'indwara y'umutima. Ibyo byamenyekanye rero nyuma yuko yari yarasubitse urugendo yari kugirira Ikisangani, aho yaragiye kuganira abanyekongo biciwe muri ibyo bice ndetse no mu buraruko bw'ico gihugu cya RDC, nk'uko itangazo ry'ibiro bye ryakomeje kugenda rirabisobanura. Bwana Tshisekedi amakuru amwe namwe avuga yuko ahora arwara indwara y'umutima, ariko kandi hari n'andi makuru avuga yuko uyu mukuru w'igihugu ca RDC yaba arwaye kanseri ifata mu myanya myibarukiro, nk'uko byaje kugenda bitangazwa mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2024, bikaza no gutuma bamwe mu bayobozi ndetse n'abasirikare bakomeye cyane baza gutabwa muri yombi, abandi baricwa nyuma yuko byavuzwe ko bamenye amabanga y'indwara y'umukuru w'igihugu. Hagati aho kandi indwara Perezida Tshisekedi akunze kurwara ntizwi, kuko ubu ngubu n'ubugira kabiri aja kwivuza mu gihugu cy'Ububirigi, kandi uko agiye kwivuza amara igihe kingana n'ibyumweru bishika kuri 2 arimo kwitabwaho n'abaganga kabuhariwe. Ibi rero akaba ari bimwe mu bintu biriko bigaragaza yuko uyu mutegetsi ashobora kuba agwaye koko iyi ndwara ya kanseri ifata mu myanya myibarukiro cyangwa se imyanya y'ibanga, nk'uko biri mu bintu byaje kugenda biratangazwa kenshi cyane. Havuzwe byinshi byimbitse rero ku cyatumye M23 yubura imirwano mu bimwe rero mu bihugu byo mu karere byavuzwemo, ndetse bikaba byakomeje kugenda bigira n'icyo bivugwa kugeza magingo aya ngaya. Imirwano yaje kuba uyu munsi kugeza ubu ngubu ni imirwano bivugwa yuko abarundi benshi bongeye kwitakarizamo ubuzima, abandi barakomereka, abandi bafatwa miri cyangwa se bafatwa bugwate, nk'uko byaje gutangazwa namwe mu basirikare basanzwe barwanira by'umwihariko ku ruhande rwa Congo. Bavuga yuko baje gutakaza umubare munini w'abasoda cyane cyane abaturutse ngaha mu gihugu cy'u Burundi, nyuma yuko umwari M23 waje kwataka ibice bigiye bitandukanye, cyane cyane ibice bisanzwe bigenzurwa, harimo igice kinini cyane gisanzwe kigenzurwa n'aba Barundi. Abandi bakaba bakomeje kugenda bashimangira yuko iki gice kiragisanzwe kinabarizwamo abasirikare bo mu mutwe wa Wazalendo ndetse n'abandi bo muri FDLR, bakaba basanzwe banakorana bya hafi, ariko kugeza magingo aya ngaya bakaba baje gukubitwa inshuro n'umwari M23. Ibi kandi byaje kuba mu gihe kugeza magingo aya ngaya
hari amakuru yamaze kugenda asobanuka avuga yuko hamaze kumenyekana impamvu yuko M23 yongeye kubura ibirwanisho guhera mu mwaka wa 2021 ndetse akaba ari ibigwanisho byaje kugenda bituma abantu benshi cyane bagiye batandukanye bavuga yuko kugeza amagingo aya ngaya ari ikibazo gikomeye cyane, ndetse abatari bakeya bagenda bavuga yuko ibi bibazo byose byaba ngo byaraturutse hagati yo kutumvikana hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ica Uganda nk'uko biriko biravugwa muri rusange. Kugeza amagingo aya ngaya rero by'umwihariko ibi ni bimwe mu bintu byaje kugenda bivugwa n'ibikubiye muri raporo yakozwe n'ibigo bibiri byo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo igaragaza yuko muri 2021 umuhari wa M23 warongeye gutora imbunda ngo ahanini byavuye ku mwuka mubi cyane wari hagati y'u Rwanda ndetse na Uganda. Ibi bigo byakoze ubushakashatsi harimo icya Ebuteri ndetse na groupe d'études sur le Congo, ikaba yarasohotse ku itariki kwa mbere itariki 5 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2024. Mu kwezi kwa 12 2021 nibwo umuhari M23 wari umaze imyaka abayigize barahungiye mu bihugu by'u Rwanda ndetse no muri Uganda iyubuye imirwano ihanganishije n'inzingabo za leta y'i Kongo. Uyu mutwe ku ruhande rwabo kandi uvuga yuko urwanira guca ihohoterwa ku banyekongo mu bwoko bw'abatutsi, gucyura impunzi ziganje mu Rwanda ndetse na Uganda ndetse no kurwanya ivangura rishingiye ku moko, uvuga yuko rikorwa n'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi nk'uko biriko bivugwa cyangwa se byakomeje kugenda bitangazwa inshuro nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Icyakora iyi raporo ivuga yuko bitandukanye n'ibivugwa n'u Rwanda ndetse na M23 ko izi nyeshyamba zagarutse kubera ko leta ya Kinshasa irimo gufasha FDLR n'ihohoterwa rikorerwa abatutsi. Ibingibi ahubwo ni ingaruka aho kuba impamvu zo kugaruka kwa M23. Muri iyi raporo ikomeza ivuga yuko mbere yuko imirwano hagati ya M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa yubura, ngo nta bimenyetso bigaragaza yuko abatutsi bo muri RDC mu ntara Kivu y'Amajyaruguru bariko bahohoterwa cyangwa se banyuruzwa abandi banicwa. Iyi raporo kandi y'ibi bigo bishika kuri bibiri ivuga yuko Tshisekedi yageze ku butegetsi afite ubushake bwo kurangiza amakimbirane mu buraruko bwa RDC, ariko kugeza ubu ngubu ntabyo yabashije kuba yogeraho bitewe n'ibibazo bigiye bitandukanye byakomeje kugenda byibasira icyo gice. Ndavuga yuko kandi ko mbere yuko M23 yongera kubura imirwano, bamwe mu ntumwa zayo bakiriwe i Kinshasa kuganira na leta bakanamara amezi menshi cyane, ariko bakava mu kwezi kwa gatanu umwaka wa 2021 ntaco babashije kuba bogeraho. Iyi raporo kandi inagaragaza impamvu y'ingenzi yuko kongera kugaruka kwa M23 bikomoka kuri politike yo mu karere. Ingingo ingenzi yari ubushamirane hagati ya guverinoma ya Uganda ndetse n'u Rwanda. Iyi raporo inavuga yuko kandi hashize amezi Kampala na Kinshasa byaganiriye binagirana ubufatanye mu bijyanye n'ubukungu, ibyatumye mu mezi makeya ashize izi leta zombi zikinyanya n'amasezerano yo kubaka imihanda ibiri, wa Kasindi ndetse n'uwa Butembo, ndetse bakaba ari no muri projet yo kubaka imihanda igiye itandukanye irimo n'iya gari ya moshi. Iyi mihanda ikaba yari kubakwa na kompanyi za Uganda. Ndetse nyuma y'aya masezerano Kinshasa na Kampala byasinye andi masezerano ya gisirikare yo kurinda ibyo bikorwa byo kubaka iriya mihanda, ari namo
ayo gufatanya kurandura umutwe wa ADF werukaga kugaba igitero c'ubwiyahuzi cyaguyemo abantu bashika kuri 437 barakomereka i Kampala mu gihugu ca Uganda mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2021 kandi Uburundi mu bwumvikane na Kinshasa nabwo bwoboshe kohereza ingabo muri Kivu y'Amajyepfo gukurikirana umwari wa Lodi Tabara nawe wakomeje kugenda urazengereza ubutegetsi bwa General Neva. Raporo ya biriya bigo kandi by'abanyekongo ivuga yuko ibi bikorwa byungikanye byahaye leta y'u Rwanda byahaye leta y'u Rwanda kumva igeramiwe kandi ihejwe mu karere kose. Ivuga kandi ko bijyanye no kuba muri icyo gihe umwuka wari utifashe neza hagati y'u Rwanda ndetse na Uganda. Abakuru b'ubutasi b'u Rwanda ng'icyo gihe bavuze impungenge zabo ko Uganda yakoresha umwanya yahawe muri RDC mu kugabanya igihugu cabo. Muri uwo mwuka rero iyi raporo inavuga yuko u Rwanda arirwo rwafashe umwanzuro wo gufasha M23 nubwo rwo rwakunze kugenda ruvuga yuko rudafasha uyu muhari. Raporo kandi ivuga yuko mu kwezi kwa 10 umwaka wa 2022 ubwo uyu mujyi wa Bunagana haberaga imirwano ikomeye cyane, ingabo za Uganda zinjiye mu mirwano ngo zirinde ibikorwa byo kubaka imihanda Kampala yari yaramaze kohereza muri RDC nk'uko biriko bivugwa. Ni mu gihe ubwo Bunagana yafatwaga mu kwezi kwa 6 yashinjije ingabo za Uganda mu guha ubufasha M23. Iyi raporo kandi inavuga yuko intege nke z'ingabo za leta ya Kinshasa n'imicungire mibi cyane y'ikibazo ku ruhande byatumye ikibazo kirushaho kumera nabi ndetse no kuzamba. Ivuga yuko Kinshasa yatanguye gukorana n'imitwe yitwaje ibirwanisho irimo nka FDLR irwanya ubutegetsi bwa Kigali mu kurwanya M23 yise umutwe w'iterabwoba. Iyi raporo kandi inavuga ko ku muhate wa Generali Kainerugaba Muhozi ubutegetsi bwa Kigali na Kampala bwongereye gusubiranya umubano wabwo muri 2022 bafungura imipaka yari imaze igihe ifunzwe ishika kuri 3 yose. Raporo igira iti nubwo amakimbirane hagati y'u Rwanda ndetse na Uganda yagize uruhare mu gutuma M23 igaruka kongera kwihuza kwabo, ntabwo kwahagaritse izo nyeshamba. Kugeza ubu ngubu ntacyo ubutegetsi bwa Kigali buratangaza kubigendanye n'iyo raporo, haba ku butegetsi bwa Kigali ndetse n'ubundi butegetsi bugiye butandukanye. Kugeza none rero hakomeje kugenda haravugwa amakuru agiye atandukanye, ariko kandi hari benshi bakomeje kugenda bavuga yuko n'ubundi umwari M23 wagerageje gukomeza gushimangira unavuga yuko ushaka ibiganiro na leta ya Kongo, ariko leta ya Kongo irabyanga. RDF ni igisirikare cy'u Rwanda, hari amakuru avuga yuko cyamaze kunguka brigade y'ingabo zirwanira ku butaka. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda Generali Mubaraka Muganga kuri uyu wa kabiri tariki 6 Kanama yayoboye umuhango usoza amasomo ya brigade y'abasirikare bari bamaze igihe bahabwa imyitozo igenewe ingabo zirwanira ku butaka. Ni imyitozo abari bamaze amezi ashika kuri 6 bahererwaga mu kigo c'imyitozo cy'ingabo z'u Rwanda giherereye Igabiro mu karere ka Gatsibo ni mu burasirazuba bw'ico gihugu. Mu mezi ashika kuri 6 iriya brigade yari imaze Igabiro, abagize bahawe ubumenyi mu bijanye no kurasa amayeri yo kuyobora urugamba, imikino njyarugamba, imyitozo ngororamubiri ndetse no kumanuka muri kajugujugu hifashishijwe imigozi. Abasirikare bashoje aya masomo berekanye ubumenyi bahawe burimo ubujyanye n'amayeri y'urugamba, kurasa ndetse n'ibijanye n'imikino njyarugamba mu rwego rwo kugaragaza yuko biteguye guhangana n'umwanzi, ndetse bakaba banafite ubushobozi ndetse n'ibikoresho bihagije uko biriko biravugwa. Ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi nta kindi gikomeje kugenda kiravugwa usibye itumbagira ndetse n'izamuka ry'ibiciro bigiye bitandukanye, cyane cyane ibikomoka ku bicanwa, nyuma yuko ibisanzwe bikomoka kuri peteroli byo bisa n'ibyamaze kubura burundu. Hari ibiciro rero byamaze kugenda bigaragara cyane ngaha mu gisagara cy'ubukungu ca Bujumbura.
ibyaje gutuma abarundi benshi bavuga yuko bakomeje kubangamirwa. Abaturiye uyu mujyi wa Bujumbura baganiriye n'itangazamakuru bavuze yuko amakara arimo kwigondera umugabo hagasiba undi, bavuga yuko hari abafashe umwanzuro wo kureka kuyagura bagahitamo gushaka ubundi buryo bwobafasha mu kuronka ibicanwa. Kuzamurwa rero kw'ibiciro ahanini ngo nibishingiye ku kuba iki gihugu kiri mu bukene bushingiye ku kwibura ry'ibikomoka kuri peteroli. Ubusanzwe umufuka umwe w'amakara waguraga amahera ibihumbi bishika kuri 35 by'amarundi, none kuri ubu uri kuragura amahera ashika ku 75, ni mu gihe uwaguraga ibihumbi bishika kuri 65 by'amahera by'amashiringi y'u Burundi nawo ubu ngubu uriko uragura hagati y'ibihumbi 120 ndetse n'ibihumbi 150 by'amafaranga y'amarundi. Uretse bamwe rero mu baguzi bafashe icemezo cyo kureka kugura amakara, hari n'abacuruzi bavuga yuko by'umwihariko byatangiye kubagiraho ingaruka kuko ababaganaga bagabanutse ku buryo by'umwihariko nabo kubona imibereho bishobora kuza gukomeza kubagora nk'uko biriko biravugwa. Ibi byose bikaba bikomeje gutuma General Neva akomeza kugenda by'umwihariko ahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, aho akomeje kugenda yakira ibibazo bigiye bitandukanye. Ibibazo bikomeje kugenda bigaragara ngaha mu gihugu cy'u Burundi rero ndetse n'ibibazo by'abasoda bari ngaha mu gihugu ca Kongo byaje kugarukwaho na General Prime Niyongabo usanzwe ari umugaba mukuru w'igisirikare cy'u Burundi, ndetse kugeza amagingo aya ngaya akaba yaje kugenda